arenda gitari akwariria gintu kigwitwa NGUANI. Gwina gintu gitawa NGUANI antu baba ingi batijeja first teeth na antu baba ingi ibatumite ana betu bethwa bena thina nyingi muno nontu ba gintu gitawa NGUANI. Ambire mutegeri wetu wa Weru TV ati gintu gitawa NGUANI uti gintu ja NGUANI na ambuge mantu ja NGUANI imantu ja NKUAGAYA kana gintu gitawa myth. Na gintu kimwe kira tutha twina kio antu ba Meru bakaraba kiugaga Mwana na NGUANI. Lakini mutegeri okwa ndenda gukwira uju NGUANI ijaura withaira o community onthe ina NKUAGAYA chiayo. For example jagi ku poibetekanagia twana tunino mwanka tugitwa karume kamumero naja inde batu yana ba Meru tutegita na betu turume tu anendo Kûria mutegeri ukeja kwithirwa mwana oku utemu ikugwe na mwana oku ategita wakarume kau na kujaga berari nonto NKUAGAYA antu ba gikubo betikite na bano makabagitwe turume tu batu agiku batita NGUANI ana betu bawi bakuja eni nikiruntu kero mwana ngare yagwita gwitwa NGUANI angagakua angagugakarwa angatekura bangi bugachoka bukerwa kana kanini ngakamamiga kurikira tojara au na riu no kwenda mwana arikira njara urenda karara ria MAIYO atabugitie njara mwana na ria thwa comfortable position yona arikirite njara au na ngi ukwendeka njara ciao ina na mbuge uju kingi gituma bukarabukira wana ngabe na NGUANI angatuma igo ambuge tuinto turantu bauga NGUANI kinyabarera baretete ana sibitari twabatega twithara igintu gitawa gum cyst ina ukenine kugetha kwina tunyamu twa round twina utuji na ndibara bingi beta bakerwa iu imaigo na mwana ena jau agakua. Actually miaka round practice ite imwana omwaki ndona ena maigo na te maigo tinda kuonerwa ngategera na ara imaigo jongo kona literally maigo na mwana utu amutumire ki daktari wa maigo dentist eta kurwa na ikurwa maigo jono mwanka mwana ambe amuto vitamin K kendeja gukurwa maigo jo ateje complete mono ndo mwana no mwenda mwaka umandamu kabisa kare ago clot ne kalindi giye kukya mwana ore na ndiko please tutige wikiana beto na tubaikia kire antu angantore ni nawe angagatindi difrani koga itaga NGUANI utige into ja NGUANI mwana okweigwe na NGUANI Bruno kwa convince na NGUANI muige sibitari daktari etago tegere akwire utige into ja kiu na ukeja kuthwa kwina maigo jo ja gutwa first teeth mwana bade utuma ki dentist na akathwa procedure batikirite uri baike kire kurubara eguruma batina hygiene batina usafi bwega mwana ukwaga jukwaga ikwanga biara kanywa akambiria kuthigwa na igati mwana akagea infection ukethana ndi kuma ubuikirie kwa NGUANI kuma urunene mwana ationka kaire sibitari bambo bageta to an extent no to barukorurea batonyithitwe gukurukira kuthigwa kanywa bagakinyara kwa ndimeto bakagea neonatal sepsis na bambo bakinya to an extent ya gukua ko mutegeri utege into ja NGUANI no keja kuthwa convinced that mwana okwe na NGUANI wikesi bitari utegerwe na okeja kwithora hana ibakuja no to bwa NGUANI indi akaba kuja Meru aki a community wingi chonde ite NGUANI re ana bautigwa ibathiki no to bataiterwe NGUANI so utege into ja NGUANI na NGUANI utechio iwi NKUAGAYA cha Meru.